Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Duarbaguri BJP ST Morcha pen board committee kesengpon. Lakhain Korachok Duarbaguri MEC constituency keparlo Dolamara BJP Amit Hangasai Hemalong Mondol committee lapen ST Morcha board committee kesengamai kepadopon. Bangso melong aluhiaman pen kache tongdun laki Dolamara town chairman Mol Singh Terang setami chetongdun lapen Mondol president Sunaram Singh Nar setami chetongdun. Lapen ST Morcha president Biren Tong Pipensi Jume Senalam the Than Pachinipon. Lapen bangso melong arsikjit pen ST Morcha board committee keseng ponalong bidi sore kache pipon lake non kewangji MP kili kahut ke ongdung awut ke long pen non MP Amar Singh Tiso aphan kepa hailong pame ji aphan si chingki chingwaipon. Lapen Lapu Duarbaguri MEC constituency Mondol committee president Sunaram Singh Nar pen pherangkia thengno pen Duarbaguri constituency arat phan kachoning ripon lake non kechari bom BJP sarkar aphan kadu kawi arat ta vote panahok hipin pen BJP aphan adorke sopik avot pinon athema non article 244A lapen Karbi Anglong arat akemang hemplex dami non BJP sarkar pensi patun unchaji athema APHLC asong lapen Congress party lapen akaprek party atumke jongheta pachunun elo lasinon parliament along ilitum ningkache thenai Amar Singh Tiso aphanle vote pipen MP pahailo lepute parliament along parjabdun lona lasi kaching thor awar sai pusitami BJP sarkar pensi non Duarbaguri constituency angkang sitami kidotchot lasi ilitum Duarbaguri arata ning isi dopen BJP sarkar aphan pahailo nang pusi kachuningri padupon lapen bangsomai kidohut mondol committee members do anta chetongdun lapen mesen pensi bangsomai pachun ponlo Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Ang koira kithom do lasia butin along tribal board committee bang phopho lasia nutin laso tribal board committee la bang pho committee phan pini bangso dak Duarbaguri ST Morcha mondol hin se phabalo lasi sekado be phan asoge pha ke bangji la bangso bang phukili gelong iritum ongdung abut pen Duarbaguri a consensus pen Amar Singh Tiso alang liphan iritum BJP candidate alang liphan ong phung but pen pai phansi laso hitung ST Morcha tum stame abutin stame mithang abut pen 10% abut increase ya phansi tasu kachi 6 sedang phansi ni tum bangso pini ame bang ke padopo Ajidrong par APHLC IT cell upon police atom kinep kang nang apathak APHLC pen lam theka chipaklang pon APHLC asong pen non malom IT cell claim bang atom aphan kalili kalangla social media long ke claim pit habajok APHLC IT cell ajidrong par aphan police atom mate raikom sai khiatum neping nang pondatlo laso ajok APHLC asong atom BJP arachari asong aphan ningkang samse alama apathak kachipaklang pon This text report Karbi Anglong News. Anen pachani labang ke nilima hai lo Daniel rongpi ko yalla hedi sini lepana hang joy si nilepana son si media no tala son ne ninged non nili nisopo ke madya phuge no hula nang media no ninged no son si nilepana na pinka mani lu selo gedi mase yalang li nang khak do na masi la medical la ke pon tang check up dam tang ya tang ko masi alang li ba ko du tu ya pie bang ko komar bang pusinang li sopo ga puhin no puti pu ha Daniel teron Daniel rongpi la ke ni le mahai lo alang li ke do ga rong li se lo alang li ke li tum ke don yan lo ni ni sarpia sopo lo tonte nang li sopo phan la pusana pu pi pon nang li bang pilo pu pot no ni le bang ke pu yi bang ke la san nang ke pu pi bang ke kopi bot si nang ke lang selam ma ko son ma po bang se ni le ke pu kang tum ke ni le sopo ke pu da ni pu hin no ni ya de chini pa me ma du ta chini pa me dong si pu ai ko son tang ke lon son ke arjap bi pe ke ma dam thap dam pui ke ma akoi APHL se IT sel ke claim ne dei la matha pe me pen se la bang so lam ke nang che pon lo la sila bang so ni ke pu gang tunga bang ke la ke lam klar bang nang pi pek nang ko athema ni non i pu ai no ne pin pen se lam ning je thek pe me an da je thek pe me la pen matha sitam mai matha pe me thek abang phu aphan si la puson nang kar bok ke labang ke dia
nang chang vek nang jias lagi dia nang chang vek nai eneng samsi lagi lake de ekdom na litaning oi pigalam la la siam hoy tan lipur gadi amhoy tan lipur gadi nang ma jok party long lidu pusame lage hi kaching hona bangki to nang la sino ge la alang ki pisosi se do alang tingke la sobe na posila alang ki BJP alang ki pisosi la pisosi lang ke do posa pukhenu ka pulo lama thami melo ajumi melo alang ke ekom misena moni nitum active moni lage kaduk berong thaba agi dami lage tala puson ki pu bang gadi lage mimi te lamu lage la sintum ning duk lo support ya jelo lok ning duk lo la sini counter dun phit la punang san kini chok chiko ro pisang ko ni ko na ha ko lam jangan lanbat sih nil tum lam ni thik chok Ingdeng hini Karbi rong abasapi ningkan isek amaipi ke pamanpon. Lason si thereponi phayengkorai si arni lakha ingkorapli deopani constituency ke parlo arnam langpi jutang aklam along ili chingrum lonang khe jutang lapen longri apharman pu athepi en ponsi Karbi Anglong abasapi hawar amai ingdeng hini ke chok ningkan isek amaipi pemanponlu. Pini bangso amai long Rita Kropi pensi mai chari ponlu aduntu homsira rong hangpi pensi maya thepi lapen alohi pachinipon. Mepirita Kropi pen kecharipon amayelong TDP Karbi rong asar don meipu ajit rongpi arnam langpi kes e meipu anil sonteron lapen Karbi rong asar amayatum sitami ongdong pen chetong dun lapen kachop hapon alohi sarpo sarpi aman pen jumesen alam thanmun pon lapen bangso amay along CM Dr. Tuliram Ronghang EM Omor Singh Tiso lapen anparta Deopani constituency VDC chairperson Elisteron piatum pen cherap chetodunsi mai mesen pen pachun pondu nilim ni hang habar kido kra ba abasa pido an sitame afan sitame nilihin pen chuning ridun lo athemai litum basa pia mai kiseng se kapre ka hawar do ulang lasi prabjin pen basa pi hawara mai aro mai kiseng edya phan alang litum phan chuning rilo alang litum hawara mai seng selang aro mai seng selang pulutang te Central Committee abasa pia to amphan alang litum puthot khobor ki enja phansi nilim ni hang habar abasa pi phanan sitame nilihin pen chuning ridun parlo Enforcement Directorate atumpen Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan kinep kangnang ponapathak Aam Aadmi Party Karbi Anglong District Committee atumpen kachisongosai kidengpo Anglong jila Aam Aadmi তৰফৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান চৰকাৰকো জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বৰ্তমান চৰকাৰখনে এই গণতন্ত্ৰক নিষেধ কৰা যিটো ৰাজনীতি চলাইছে এই ৰাজনীতি বন্ধ কৰক আৰু দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ আম আদমিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া বিনা স্বত্বে মুক্তি দিব লাগে তেখেতক এই বিনা স্বত্বে এইটো কাৰণে মুক্তি দিব লাগে তেখেতে কোনো চোৰ ডকাইত গুণ্ডা মাৰ্ডাৰ কৰা নাই কাৰণ তেখেতে গণতন্ত্ৰক সজাগ কৰিব বিচাৰিছে গণতন্ত্ৰক সজাগ কৰিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় যিখন সংবিধান এই সংবিধানখন বৰ্তমান চৰকাৰে মোহাৰি পেলাইছে এই তাৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে কেজৰিৱালে মাত মাতিছে আৰু অসমৰ হৈ যিটো ভাৰতবৰ্ষত যিটো আপোনাৰ কাৰ্ড বলবৎ কৰিছে এই কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা আমি উঠাই ল'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এৰেষ্ট কৰিছে কাৰণ গণতন্ত্ৰক যিটো দুঃশাসন কৰিছে গণতন্ত্ৰক যিটো শোষণ কৰিছে এই শোষণ কৰাটোৰ ওপৰত মাত মাতিছে আৰু অসমৰ ৰাইজক মই সদৰি জনাব বিচাৰিছোঁ 855জন শ্বহীদৰ তেজৰে 71 চনৰ নিশা আমাৰ যিটো অসমৰ যিটো প্ৰব্ৰজনকাৰী ৰোধৰ এগেইনষ্টত আমি অসমৰ ৰাইজে যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদক যিটো চুক্তি কৰিলে এই চুক্তিটো অমান্য কৰি তেওঁলোকে 14 চনলৈকে বলবৎ কৰি ৰাখিছে তাৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বা আমি আম আদমি সমস্তজনে আমি ইয়াত মাত মাতিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত জলাঞ্জলি দি আজি এই বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিটো আইন উলংঘা কৰি আমাৰ ওপৰত ED CBI লগাই এৰেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তাক আমি খুজুৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনা স্বত্বে মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰ্বি আংলং আম আদমি দলৰ তৰফৰ পৰা